okutomera n'okugwaruga hari motoka y'ekika kya fuso namba UBK 0711L eyatomera piki bajaji boxer namba UFD 939Z eyaba nevuga Gilbert Nwamanyo waferaho kandi abashata batunga obutabirukangizibwa Kabale Regional Referral Hospital. Motoka yahirimu wapisho wafahine uyu ari kuza kutembesa ko yagereba yirukanga rero niko katwa motoka yalejuru burehengana niko motoka kije kari yanu ninja yeremire driyo abawe rero binjira kare kona nyontinga teke cyagira mpa pata kwa mari standard atagira accident ente mazamanyo kuna ajireba ampa bongeroza amusoro guru kumpa zibaye bakiroze bwiramani ati bivaye ko ruguru asibasi okurugirira abatura umwanya wo gugwacanamira trading center gutwire nugubaho butandu kandi anubashaba abanyamyogo muri ye cyo kubateraho humps so kucendeza speed yebiruka gazira bakomirundi minji kandi hagwiriye motoka nyinji hati turenda ngo government eteho sign post etandikiro ruguru kabaragaza zirashuma akwa zirija zaremirwe so at least bateho koreka ngo itize sharp corner ba driving carefully ngenu bije barakimanya akwa nkamwe baratara amashapu ekoneje ko kweringana bateka baye mu PB tuninga aba parliament bill batugereza ampa bate hampusa ruguru kugira ngo ziza mpora kugira ngo zimaye ngo haronje hampusa. Umunyishengero habwandorwa West Constituency Riyab na Turinda Mporera yaraganso gukoragana na Ministry ya PIDA n'Entambara okutereza umwanya wo guhindukira kitara echo kubanza cyabyona ugumwanya ugumpaha tube turi mu parliament jiwiki kandi mu sports eziturareba ezi government ine kuteka hamani nejimpa ngeno nenda kwamiza abanyakabari nyesa karesha hina zakasheshi kwino ruchiko na minister wa works kandi mu shonga zimwe ezikwine kumugambira neji sport ya chanamye hakuba gihakawaho okwezi kumwe kwena eji sport hatabiro accident. The other day eri yanje yahiguru tukareba imotoka kije yatugwamo ngene chamani minister ine kuleta timu yeye bakakora verification wao bakija baratoha msuruguru nka immediate solution kugira omuntu yaruguru ayijara manyakunu kwari ye kuona yamani kandi hoze hona sign post. Amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisibwe.